Tūtahi ko te brown sugar, ko te peanut butter, me te baking soda. Mena ka te pirani koe he pihikete hauora me tūni koe te peanut butter ki te almond butter. Me tūni koe te brown sugar ki te maple syrup. Engari me whakamahi koe tērā. Me whakamahi koe ētahi Oreos. Tino reka. I te tahi kapu o te Pix peanut butter. Tahi te teaspoon o te baking soda. Tahi te kapu o te brown sugar. I te wā I uru ana koe, ka pēnei te āhua. Me tiki koe and te kaumatahi te āhuatana o ēhia nā pihikete. Kei te kite koutou I mahi tonu au engari kauawari mo tērā. Me tiki koe I ētahi ka pōro te mea, ka purai koe ki runei tō tray ki nuka. Ka mahi anō. Anei te putana. Me preheat koe I te wā ka timata koe ki te 180 te wera me fan bake. Ai, kia te kauminiti nui hō. Ènei me kuhu koe ki roto I te imu. Ai ki roto I ènei. Ai. Kia ora roa koutou, kua mutu nā pihikete. Ènei me tatari koe. Mo te 5 miniti. I ware au te mea tu ka I uru ahau nā pihikete Oreos nei. Mena kare koe tērā, me whakamahi, me hoko koe I nā chocolate chips. Ènei.